Ang buhangku ta hambor beli la acara pamaringu iti la YKB GKI TV. Pandi ditarung ya na pulung ne miri malakata hamayang. Do miri lalu dunahung buhang manya parungu ya na pulu maneng na makapipi kama laluri ma holodo. Amin. Ang buhangku latami miriah karitu na pulung na parungu da la ludu nahu rokona denahama apa nama lapahu wieling la kolohi kawudu tailu dalar hau lupan dalar hakambul hau na papatanda da dia kana dalar 5 bawana naluri miamang dangu nahuhuri naka membada pahala di minyaka. Ang buhanggul tamnay meriah karito. Ninya na ludu hakola minggu na mawana nahuringku hawutu iya una panjilunya. Na panjilunya naluringu pereduku baku perhaya ka lenyuna. Na panjilunya naluringu ndaku buha anyapa naluri miema. Ang buhang utama meriah karito. Naluri bieline miri yung karito nuna. Yedu yakana anda lurin baru. Tau nang parhaya lenyeri. Naluri akatu badamieti naka. Dangu ngalan danyakana lurin baru. Namalanya pahamu napa jakana mai bieli. Miri yung karito. Garaya nama akatu napa wukunda tawaru halanya napa kanandingda napa mbeni wanda napa karyaku wanda matawa kaninya manu nama ham ikarito nama rihi penting lalurinda himiri nama angunya buanda na tahu nama parhayanya. Na luri tahu parhaya. Na ngalanya nama hamu. Dangu napa biarinya nama hamu laang nama tahu. Ang buanggul tan miriah karito. Rukuna warunya na luri miemang nuna. Dan namudang ma. Tapi jaka tapalangat takang mapalaku ya. Ndaningu anam parahuma. Nimbi hunak tahu. Nangalanya nangahumatua. Nama kapipi ya. Ladalu kanading nanya nama ham. Duma lurina. Na tujuana na rencana na nama hamu dengu ninguma lingunan dengu ningu manggunan jakana banu na oto dan hamu apa atau ruhananya na pahilunya nama baru ndumakana malundu tanumbu di rukuna luri miemang ambu tamata dunya tapahilunya nama baru. Amin. Malakat hamaya miri kapipi arikama la dalem buhang menyapa pelaku ya na pulung na parung lalu nahu. Amin. Ang buhangku takayo na pulong na miri ambu maruamba du palaikya
subscribe dango pabirinya.